Kementeri Kekot Kekia Kejela Kong Amprin Lengdo kalayo ban kendu markhmat ikilai ngut kisamla Meghalaya kibatrei kum kinos hakawei ke hospital Hajapan Hasurumaki Onsen Hospital. Kini kilai ngut kisamla kidei kibatip kerteng kum kesamla shisha lapentengen lartang samla Luanda Bisangma bad kesamla banyak kor mukim. Na kaliang kementeri hakakerwo kapan pau ya kejingkemen ban yoi bakitei kisamla kile baha hakatega kam bakitrei Hajapan. We say kuble. Very good. You want to know you? We don't know so. I see. How can you want to be? You want to leave people of the know. July. Okay. You're staying here? Yes. She's very happy. Thank you very much. Banyak. Very good. Video sini. Sila nang hawan keren. Ban keren nang. But it's not such a big deal, isn't it? They're well prepared, sir. You're well prepared. Yes, ma'am. It's just that they are very advanced and they like Everything is related to Japan. very good. The number and all from India we cannot use here except WhatsApp number. Tapi tak pensang. Blay pibaro kakanteng sanga kadai banyak korukim nathan right is kasih Shillong Meghalaya. Ngalawan hang ni nadu benai Julai pengelak sedang menteri. Nengkong kecingu bat kuburam nga ai blay balayalam nanti yang pangan poi hadukan ni kecaka bat kebaari mei pai bahing hasem ki balakasyan yang bat kebalaya kasorkan kebalayalam lenti ledom den kasorkan wat imei par kimsha andai leng bacong kasorkan ngilala poi hane kalong kabas so tenat bantrei ni namar kibriu kilong kibabhang ila ban kamdan kata ka stress mental health mo ai ka ngitrei sitom hendrai tangba kamensim pat kasuk kasuk men ba menta kasniru ba imam emperin lawan pejangi is ram kumar lawan pejangi bat ikon chong imam emperin lawan pejangi bat chong isar ngis ngotenat ngas ngokumba email lawan ban pejanga kanu kalong kabakmen but nga penslur ya kiwe rukiners ba kila banwan lada kikwa ban yo kacing yarap ban ai sayeng mo nama ladang itre Meghalaya kalong kacing yo kalong kebarit lehane kalong keba kham he compare ka bang yo pe tang ba ka don hang ne kalong keba kham he de ka sho ka ban jowi ban decide lada kikwa ban wan mo bless bon thank you. Blay pibaro kateng jong ade shisha lo ketengan latang bat ngade na penden so saw Mausan Ram is Kasihil district. So akabaning kong ang suban ay ngo ublay baula don tingkat batnang layalam yang asyadu sini sa Japan banwan tradition ni kabaan suban ay kublay ya kibahayeng hasam jonga kibala ailat yang banwan tradition sini wala nga habban iki henday kita encourage bun yang but kabalay nga suban ay kublay ka Meghalaya government kaba la support yang ni but suban ay kublay ru ya in Amprin i Saram. Ban one visit yang ni despite all those things happened in India you managed to come here. We are very thankful. Friend is like Japanese. Hajime mashite shishato moshimasu. Meghalaya kara marimashita. Koko no shigoto wa tanoshikatta desu. Kono basho mo kirei
とても綺麗です。食べ物も美味しかったです。よろしくお願いします。何の違いですか、食べ物は。メガレアから日本の何が違うんですか。同じですか、違うんですか。食べ物はメガレアの食べ物と似ています。だから私たちは楽しかったです。嬉しかったです。ありがとうございました。So hi everyone, angi bimungkul wanda bisanga mga takima chura Meghalaya ni anga iano ne reba jagni taki mga de anga Shillongo may bang wat mutungo job fair at mutungo attend ka mga de anga ne reba naman jo daw kana gawa o tungi muna kam kainga angi parents rangban longen kusyonga ari daken ba anga Meghalaya government ko metelnaska mane bishongni dakcha kanin chi anga ne reba naman ha wasin ongja daken navis ko ba nanga Bangalore navis ko metelnaska daken Japan navis pan longen dakcha ka ha chini airport ona chungko receive ka reba uni kengkeng chungko name dak dilba en ba chungko tomtome inuna dilba chungko name dak tomtome rakhi hani gemen aro chunga nambe ba dongchakram songchakram khon hani gemen aron daken ba inokam khaniara blongen kusyong anyonga maina mandirang ino chini staff rang blongen nama ari yasna ungja diba bishong name dake dakchaken ba mamsalo ba chungko degrade khajan diba bishong namen ba chungko dakchaken ba ski eba gemuk taken ona mena mutelaska. Few words in Japanese. Hajimemashite Luanta to moshimasu. Koko wa この仕事は大変ですけど、嬉しいです。嬉しいです。仕事は嬉しいです。だけど、もっと覚えて、練習して、上手になりたいです。ここの神奈川県はとても嬉しいな場所です。観光地の場所とか、レストランとか、とてもいいと思います。はい、ありがとうございました。